niyo kipe ya kabiri imaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona nyuma ya Arsenal na Man City zifite 24. Bamaze kwinjizwa ibitego 11. Nimwe mu ekipa atamaze kwinjizwa ibitego byinshi, ndumvira nko mu gakangara k'amakipe nk'aya kane amaze kwinjizwa ibitego bikeya. Bamaze bizigama ibitego 12, ubu tuvugana bicaye ku mwanya wa kabiri muri shampiyona n'amanota 23. Ubwo Arsenal ifite 29 irabarusha amanota atandatu, bayitsinze bahita basiga matatu. So nkavuga rero kuri Enzo Maresca, Sofa yatangiye neza, reka turebe niba this time around mu gihe kiri imbere iyi ekipe ye wenda nidakomeza kwibasirwa n'ibibazo by'imvune bakora ibirenze ibyo bari bakoze umwaka ushize. Kandi n'umwaka ushize Chelsea ntabwo yari yakoze nabi. Pari raporo y'umutoza mushya kuri ubu narabonye bwe dusobanuye hejuru, gusoreza mu ekipa kina Champions League kuri Chelsea, ku mutoza bakuye mu cyiciro cya kabiri, gutwara Conference League, gutwara igikombe cy'isi cy'amaklebe. Umwaka ushize abantu babyibuka neza Chelsea yasoreje ku mwanya wa 4 n'amanota 69. Kuri Enzo Maresca ni umuntu kariyeri ye navuga isa nkaho iringaniye, arimo aragenda akora ibintu byiza muri club nziza nka Chelsea. Ariko Chelsea nyine abafana bagutuma ibirenzeho, nubwo ubuyobozi bwakubwira ko igihe bakigwereza icyo gihe, ariko Sofa navuga yuko arimo aragerageza gukora ibyiza. Kuri game ya Burnley badafite Moises Caicedo, twabonye umwana wagize umukino mwiza na man of the match Andre Santos. Twari tumaze igihe kinini tubona, ni nabwo twabyoheje kwa gatanu twaribajije ngo koko Parma yagize ikibazo cy'imvune, ukakoresha ba James na ba Gusto, ukabazana hagati muri mediane, ukabegereza Caicedo, Enzo Fernandez akegera imbere. Twaribazaga ngo noneho se Caicedo ariwe byabaye ngombwa ko aruhuka, uzitabaza nde? Yatweretse ko azitabaza Andre Santos, umwana w'umunya Brazil. Ntabwo yari yakemeje abafana ba Chelsea keretse abamukurikiranye muri Strasbourg umwaka ushize. Nanjye naramurebye, ari umukinnyi mwiza muri Strasbourg, yari umwe mu bakinnyi bari bahiyetse cyane, ariko yahabaye neza cyane kuko yakoze interception enye, niwe wakoze nyinshi muri iyi game, akora clearance enye, niwe wakoze nyinshi, atsinda dueli nibura 5 muri 7, yanabaye man of the match. Yagize umukino mwiza cyane, nabonye touche, nabonye travail, nabonye umukinnyi udatumwanya cyane muri zone ye. Mbona n'umukinnyi utanga icyizere muri rusange. Ugiye kureba kuri baro, yakoze touche, yakoze ku mipira 62, atanga passe 42, 34 zigera nibura ku muntu yifuzaga kuziha. Yatakaje imipira 9 gusa. N'umukinnyi yabafashije cyane na Enzo Fernandez wari umuri hafi kubona araribonye bwe, yamufashije cyane anatsinda igitego. Ariko nanone kuri Burnley wabonaga barusha cyane. Icyo nacyo ntago wakirengaje. Wabonaga ko Burnley nyine ni equipe barusha cyane. Wabonaga ko Chelsea umukino, igice kinini cy'umukino bari muri tamforo zabo. Ntago twabonye uno mwana Andre Santos, Enzo Fernandez na Joao Pedro bakinaga muri mediane bahuye n'indi equipe uvuga ngo kuri level ya qualité, kuri level ya mayeri, kuri level y'umutoza na tactique n'ibindi, ngo turebe ngo bakigobotora gute badafite Moises Caicedo, umukinnyi wabo mwiza iyi sezo tubyibukiranye. Amaze igihe kinini ariwe uba umukinnyi w'ukwezi muri Chelsea. Amaze igihe kinini nawe umukinnyi ukunze kugaragara mu bakinnyi ba Chelsea, baza mu bakinnyi bahatanira igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi. Bisobanuye ngo rero kuri Caicedo niyo mukinnyi wabo mwiza, n'imibare irabigaragaza. Iyi sezo yazamuye urwego rwo gutsinda ibitego muri match nahoze ndeba muri Premier League. Amaze gukina match 11 abanzamo 10, amaze gutsinda ibitego 3, atanga umupira umwe uvamo ibitego. Ni uruhare rw'ibitego 4 kuri Moises Caicedo, ariko ibitego 3 amaze gutsinda muri championnat Caicedo muri Premier League. Ndakwibutsa yuko bingana n'ibitego yaramaze gutsindira Chelsea mu marushanwa yose mu myaka 2 ishize yigeze. Ko mu myaka 2 ishize mbere y'uyu nguyu yaramaze gutsindira Chelsea ibitego 3 gusa mu marushanwa yose. This time around amaze gutsinda ibitego 3 muri game 11. Sone ngo n'umukinnyi nawe kuri rwa rwego rwiza twamushimyeho kazi gukasa neza, ariko kuri inshuro yashatse kongeraho akahise ngo ndekeka akantu gakomeza nyine kumukura, gakomeza gutuma tugenda tuzamura amaranka ye, tuvuga ngo n'umukinnyi ukomeye. Kantu ko kongeramo ibitego ni kandi n'abandi bakasari nka ba Rodri muri iki gihe, niko kantu bagiye bakosora nyine kugira ngo tubite kari beza. N'abafite nya muri Paris Saint-Germain barabitsinda. Ntekereza ko kuri Caicedo n'umukinnyi mwiza wa Chelsea kuri iyi game witwaye neza batamufite, ariko
za game za Kamenyo nk'iya Barcelona barimo bitegura ushobora kuba bari banamuruhukije bavuga ati reka kuri match ya Barcelona wazabahanganye na Diong azabahanganye na Dani Olmo na ba Fermin Lopez na Onye Pedro adahari azaba ari physically fit bihagije kugira ngo bashobore kwimenasa. Urakoze cyane. Pass ya Jamie Gittens muri uyu mukino. Jamie Gittens niyo mukinnyi umaze gutanga imipira myinshi ivamo ibitego kuri Chelsea muri sezo, afite assist enye muri rusange, assist enye mu mikino ine yabanje mu kibuga muri sezo. Jamie Gittens equipe ya Chelsea mu byukuri itsinze imikino 5 mu mikino 6 teruka champion y'Abongereza, itsinzwemo match imwe ariko by'umwihariko imikino 3 itambutse yose itsinze kubusa kuva mu kwezi kwa gatatu 2022 yongeye kubikora muri uyu mwaka 2025 imikino 3 kubusa, ndavuga Wolves 3 kubusa, Burnley 2 kubusa, Tottenham Hotspur 1 kubusa, ngiyo Chelsea muri rusange. Ariko byibuze imikino Chelsea yagiye ikina ku isaha y'isa 7 n'igice cyangwa saa 8 n'igice kuko amasaha ahinduka lunch time. Urakoze cyane. Imikino yose 8 yarayitsinze, ntiratsindwa match, ntiranganya match yabaye ku lunch time. Abana baryamiraga nta basaza bari mu kigiye nta basaza imikino 8 ariko gukina kuri saa yose yarayitsinze. Ikipe yatsinze imikino myinshi kuri yo saa ni Manchester City, imikino 9 muvuye kurya hariye mumaze gushyiramo ifunguro iwo sanga umuntu yamushize hasi kandi za cyane Arsenal lunch time yakubiswe yonge yagiye za cyane Arsenal lunch time kuko amasaha barahinduye bitewe nuko bafite match nyinshi zo kwerekana. Za cyane Arsenal lunch time uhisukanga ubwo ngira ngo imikino 9 yatsinze ku lunch time ni hagati y'ukwezi kwa 5 2021 mpaka mu kwezi kwa 10 2022 ngiyo Chelsea nayo imeze neza muri iyi sezo kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya The Blues iri ku mwanya wa 2 imikino 12 amanota 23. Ikipe ya Barcelona ngo aciye ahantu yumva ngo iradi yaciye anyandikira ntiyareheruka no kunyandikira ngo nciye ahantu ngo numva muravuga ati nikanze ko ndi mu Gasenyi ngo ikanze ko mu Gasenyi wowe cyane. Tubaramutse abantu bari Dubai, Carno, muvandimwe yitwa Dival, n'abantu benshi hari muvandimwe yitwa Lionel, muvandimwe Lionel Richard ya Jan hari yarungika. Ubwo rero n'abantu benshi hari ngo burya ngo ugize ngo atse zawumva ngo urakire mwana w'inshuti mwibisi ikirundi ni cinshi gusumba hatikira hatikira mwana ya sabari Dubai rero baramutse cyane n'abadukurikiranye mu ntagiye atandukanye kuri YouTube yacu ndetse no kuri FM mwese dukomeze kubifuriza kubandanya mumererwa neza cyane. Nariko ndavuga nti twihute twinjira ku ikipe yitwa Barcelona yo ibintu byarabutamu cyane ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu. Iyi ekipe yari isa nk'iyigomba kuba yogogwa gato mbere ya ekipe yitwa Real Madrid yakubise itabariye mu buryo bworoheje cyane ekipe yitwa Atletico Club Bilbao ibitsindo 4 kubusa. Barcelona yari garutse Spotify Camp Nou wari umunezero kandi w'abasore b'umugabo witwa Hansi Flick gusubira kandi kongera garuka i Catalonia na chancane ku kibuga Spotify Camp Nou banakoze akazi kameze neza cyane. Ibitsindo bya Robert Lewandowski, Ferran Torres, Fermin Lopez ndetse na Ferran Torres yatsinze 2 byatumye ku mapasi agera kuri 2 yatanzwe na Lamine Yamal byatumye Hazard abasore ba Flick begereza gahoro banakura mu kinyuranyo cyamaze iminsi kibatandukanye na equipe yitwa Real Madrid. Bwa mbere ko twiyumvira peut-être iyi ntsinzi ishobora kubafasha mu rugendo bafashe berekereza London, ariko no muri La Liga iyi ntsinzi yabegereje hafi ya Real Madrid kuko none hasigaye utarimo gusa ribatandukanye na equipe yitwa Real Madrid. Nimba hari abantu bagize indwi iryoshe cyangwa se weekend iryoshe abakunzi ba Barcelona bashobora kuba bari mu bambere mu banyamupira dufata akarorero. Bien sûr abakunzi ba Arsenal baryohewe, abakunzi ba Nottingham Forest baryohewe, abakunzi ba AC Milan baryohewe kubera yuko bakuye insinzi ariya muri derby Milan kuri Giuseppe Meazza derby de la Madonnina. Ariko mwimistira gufise bien sûr muramfise ariko iriya nsinzi bifise ikivuzi yutsinze umukeba mugiwe no mutsinda incuri jana wongeye kijana na rimwe musangiye gisagara musangiye stade wongeye kijana na rimwe buri uvuga ati nubundi ndasubiye kwereka ko tutangana. Bien sûr rero abakunzi ba Barcelona bashobora kuba bari mu bambere bagize umunezero udasanzwe muri na weekend
ibintu bigera kuri bitatu kugaruka Camp Nou kuronka intsinzi imbere ekipe kuko uno munsi namaze kuvuga ngo haruhande yuko umukeba wa Barcelona wa mbere ari Real Madrid dufate dukurikize ko Atletico Madrid kuko batagitwara Madrid n'igitwara Atletico n'iki kurikira umukeba agira gatatu ni Bilbao kandi hari n'igihe bagiye barasanga Bilbao agomba kuba umukeba wa kabiri cyangwa wa gatatu akaba yonegereza kuba uwa mbere bivaye n'iriya dosiye ya Nico Williams donc uno munsi n'umukeba kanongera koko buriya ubonye igikombe cya La Liga cyangwa cya Copa del Rey kitagiye kwa Barcelona Madrid cyatwimvira Atletico Madrid na Bilbao izo ekipe zagenze bitwereka muri no myaka yeze kuko urabona ko muri Super Coupe ni Real Madrid ni Atletico Madrid ni Barcelona ni Bilbao yasigaye ekipe yitwa Osasuna ndetse na Mallorca nizo ziheruka kuduciramo sino uravye mu izi ekipe haruhande ya Real Madrid FC Barcelona Atletico zoba zaragiye muri Super Coupe kenshi kubera performance nziza Bilbao izo bwa mbere donc ufatiye kumukeba ugafata igaruka rya Camp Nou ugaca ufata ko inyuma y'ino nsinzi baciye babona umukeba wabo Real Madrid w'ibihe byose asafaringa byaje kuba vyongera uwo munezero udasanzwe rero jerekana igarukire ku kantu kamwe igaruka kuri Camp Nou ni piège kuri ekipe ya Barcelona kuko no munsi pas d'excuse ariko kandi nabo ni motivation kuri bo kuko hari uburyo kumotiva umukunzi wa Barcelona Tingo Montjuic akari amafaranga abatagukiwe cyane nkuko yo yari hari Camp Nou bivuze ngo c'est un peu motiva kuri equipe kumva ngo amafaranga ni gwacu bwa mbere yabinjiye ku kibuga ariko kandi n'abafana ati twagarutse Camp Nou bashobora no kuhita amazina akavuga ati hano ari kwibagiro kubera ko bazakora ibyo bashaka ni muhira bitandukanye na biriya bintu Eric Roy yaza Stade Montjuic akumva ko yofa kuhata tableau ngo ni piège muri Ligue des Champions ariko no munsi wo urazuri Eric Roy kumvikana ko ndaje Stade Camp Nou kuriya kuntu tubona bakina na Madrid barangamiza biriya Barcelona igomba kubaka igitiyo kiriya gitiyo nucubaka ukibuga atari gwawe nucubaka ukibuga utandike kamateka atakintu wibuka no munsi Lewandowski yatsinze igitsinda ariko aribuka mu mutwe ati naje mfise objectif yahe nimba ari je muntu batumye ibitsindo gusumba abandi muri Barcelona nije ngomba kugurura igore ibi aya n'amateka tugaruka kuri Camp Nou nindi yatsinze igitindo kuri Camp Nou shasha champion Robert Lewandowski nkuko Gavi yavuze ati nishimiye kumva ari jewe wa mbere ari jewe natsinze igitsindo kuri Camp Nou ya kera cyanyuma cyane se dusezera ukongera ko Firmino Lopez hazokwama mateka avuga ngo nabaye homme du match muri match ya mbere tugarutse anabona n'igitsindo ku nshuro yiwe ya mbere akiniye kuri Camp Nou Ferme yabaye homme du match niwe tuye homme du match Firmino nko mukinyaranza urukino ukongera ko na Dieter Streak uno munsi rero atanguye kumva ati wow nuwamenye wigeze kumenyera Allianz Arena yigeze kumenyera iriya Stade de Berlin ariko muri equipe nationale uno munsi nawe aratashe mu rugo aratanguye kumva ngo ubu rero notunganye ivyanje byose ugaca wongera koko ibi bintu bibaye Barcelona bagarukanye abakinyi babo nimba ari abakinyi Barcelona yari ikombe ni Rafinha mwarabonye polemique zagiye ziravugwa chaque fois ajubu ibintu by'ubushimwe niki abatari bakavuga ngo nubwo Rafinha yavunitse peut-être yo nasubiye inyuma mentalement bivanye n'uburyo hari ubushimwe umenga yari gutahukana Barcelona itamu branding ya mal ariko no munsi yagarutse bigaragara ngo arakumbuye ugaca wongera koko buriya umugabo yitwa Joan Garcia yagarutse basubira gukora clean sheet buriya kuva agenda nivyo yagiye match y'inyuma gato yakubiswe yinjijwe igitsinda ariko clean sheet Barcelona yeheruka umugabo yitwa Joan Garcia ari mu igoro rero ni retour novuga ngo iri 100% race kuri equipe FC Barcelona umwe mu munsi ntibagiranwa genekezo rya 22 kuri Stade Camp Nou banyagira equipe yitwa Athletic Club Bilbao Landry we yagwisa akantu hariya bakamugenzi wacu Ruvuyanga yavuze ati Nico Williams akubiswe ibitsindo hageraho yiyumvira icyatumye atazi Barcelona ati ngiye kuraba hagati yawe n'amateka kizokwandika ikindi nyuma yo kwanga kuja muri Barcelona ngagiye kwandika amateka nico nabonye Yamari yamucokoje cyane nasomye k'inkuru Ruvuyanga no murafise page nshobora kuba nasomye k'inkuru weekend yose gahera ndiko ndiyumvira iyo nkuri kantwenze ati yanse kuza barindire kubaka amateka Bilbao atariko turindire kuraba hagati yawe n'amateka kizokwandika ikindi ureba abahungu bakoze bagibuzenga baragoye mu mwanya kubabwotsa ubundi babo Barcelona rero iminsi ibiri gusa imbere yuko berekereza ku kiraro muri Ligue des Champions uko bigenda kose Lande batwaye icyo no kwita
batwaye icyo nokwita mu morale idasanzwe bavuga morale mu kinyarwanda bavuga umudendezo batwaye morale bigaragara yuko iyi ekipe ya Barcelona igiye gucakirana na ekipe yitwa Chelsea de Bruges mu rukino rwa UEFA Champions League hari akajishe toye par rapport y'uburyo twiyumvira Barcelona